Mu mwaka wa 2010 Zurich mu Busuwisi, icyemezo kimwe cya FIFA cyahinduye amateka y'umupira w'amaguru ku isi. Mu cyumba kimwe cyari cyuzuyemo abanyapolitike bakomeye, abami b'imikino n'intumwa z'ibihugu bikomeye. Hatangajwe ibihugu byahawe uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2018 na 2022. Icyo cyemezo cyagaragaraga nk'igisanzwe, ariko mu by'ukuri cyari intangiriro y'inkuru ndende y'amahano. Ruswa n'imiyoborere idasobanutse yaje guhungabanya isura ya FIFA ku rwego rw'isi. Inkomoko y'ibi byose turukaye. Ibi si nka bimwe Kenisi yavuze ngo iyi siporo yuzuyemo umwanda. Kuki isura y'umupira w'amaguru igenda ihinduka imyaka ku yindi? Biterwa n'iki? Niba ujya wibaza ibibazo nk'ibi, ubusesenguzi bwabyo nta handi wabusanga uretse ku nkomoko official. Umuyoboro w'ibyegeranyo wonyine uzakubwira ibyo uhora wibaza ariko ntubibonere ibisubizo. Iyi nkuru igaragaza uko igikombe cy'isi cyavuye ku kuba ishema rya siporo mpuzamahanga kikaba indorerwamo y'imbaraga za politiki, amafaranga menshi n'amasezerano y'ibanga. Mbahaye ikaze mu gikombe kiruta ibindi muri ruhago, igikombe cy'isi. Mbahaye ikaze mu nzu y'ubwami bwa FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Ni kuwa kabiri Ukuboza mwaka wa 2010, ayishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryari ryateraniye mu Busuwisi kugira ngo ritangaze ibihugu bizakira igikombe cy'isi cya 2018 n'icya 2022. Hari hateraniye abantu bakomeye cyane. Aha hari uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton, wari uhari ashyigikira kandidatire ya Amerika. Hari kandi igikomangoma William, wari uhagarariye kandidatire y'Ubwongereza. Inyuma ye hari minisitiri w'intebe w'Ubuholandi ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ububiligi. Bari bafatanyije gutanga kandidatire ihuriweho n'ibihugu byabo. Ariko nubwo hari izo mbaraga za politike zose zateraniye mu cyumba kimwe, icyemezo cy'ibihugu byabo cyari mu biganza by'abagabo 22 bo muri FIFA bafite ububasha bwo guhitamo ibihugu bizakira igikombe cy'isi. Bafatwaga nk'abagenga hazaza habo. Ariko benshi muri aba bagabo bashinjwe gukoresha nabi ububasha bwabo, kandi yari intangiriro y'aho ibintu byaje kurenga urugero. Igikombe cy'isi cya 2018 kizakirwa n'Uburusiya. Igikombe cy'isi cya 2022 kizakirwa na Qatar. Ibi byemezo biri mu bifatwa nk'ibibi cyane byafashwe n'umuryango w'imikino, byagize ingaruka zikomeye kuri FIFA. Icyizere n'ikirango byayo byashyizwe mu kaga ndetse byatangiye gukemangwa cyane. Ibi byatangije urukurikirane rw'ibyabaye byahungabanyije umupira w'amaguru ku isi, hafi no gusenya FIFA burundu. Inyandiko nyinshi n'ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bigaruka ku kuntu habayeho ruswa ikabije, kunyereza amafaranga no gukoresha nabi ububasha mu buryo bwagutse. None se FIFA yageze guta itegura irushanwa rikunzwe cyane ku isi ariko igahinduka umuryango uvugwamo ruswa. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, umupira w'amaguru wari umaze gukundwa cyane cyane mu Burayi no muri Amerika y'Amajyepfo, aho amakipe y'ibihugu yari yaratangiye gukinana hagati yayo. Nuko itsinda ry'abayobozi mu Bufaransa ryashinze FIFA mu mwaka wa 1904 kugira ngo rigenzure amarushanwa no guteza imbere umukino. Mu mwaka wa 1930 bahumekiwe n'imikino Olympique, bahisemo gutangiza irushanwa ryabo bwite. Ikibazo cya mbere cyari iki: ninde uzakirira iryo rushanwa? Mu bihugu 44 byari abanyamuryango ba FIFA icyo gihe, ibihugu 6 byatanze kandidatire yo kwakira irushanwa. Inteko ya FIFA yari igizwe n'umwe uhagarariye buri gihugu, niyo yashinzwe gutora igihugu kizatoranywa kwakira igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1930 ku nshuro ya mbere. Ariko mu by'ukuri iryo tora ryari nk'ikinamico gusa, ntabwo hari irushanwa rikomeye nk'uko byagaragaraga. Icyemezo cyari cyarafashwe mbere mu bwiru n'itsinda rito ry'abantu. Amaherezo FIFA yahaye Uruguay uburenganzira bwo kwakira igikombe cya mbere cy'isi, kandi byari bijyanye naho habikwiriye. Uruguay yari yaratsindiye ibihembo mu mikino 2 ya nyuma ya zahabu mu mupira w'amaguru mu mikino Olympique, ariko kandi yemeye no kwishyura byinshi, harimo n'ingendo z'andi makipe no gusangira inyungu na FIFA. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 1930, amakipe 13 yaje gukina irushanwa. Uruguay yatsinze Argentine ku mukino wa nyuma, kandi FIFA yunguka amafaranga menshi cyane ava mu kugura amatike. Igikombe cy'isi cyagenze neza cyane. Mu myaka yakurikiyeho FIFA yaje gufata icyemezo cyo guhinduranya aho irushanwa ribera hagati y'Uburayi na Amerika y'Epfo. Icyo gihe igikombe cy'isi cyari kitaraba ikintu kinini cyane nk'uko bimeze uyu munsi wa none. Habaga impinduka nke gusa ku bibuga, nko kubyagura no kunoza ibikorwa remezo, ariko ntabwo byari byarabaye irushanwa mpuzamahanga rikomeye cyane nk'ubu. Ibyo byose byaje guhinduka igihe imikino yatangiraga gutambuka ku mateleviziyo atandukanye. Igihe isi yose yatangiye kureba iryo rushanwa, igihugu cyari ryakiriye cyatangiye kugaragara cyane ku rwego mpuzamahanga, bituma ibindi bihugu byinshi bishaka kwakira igikombe cy'isi. Mu bihugu hafi ya byose, umupira w'amaguru wabaye umukino ukunzwe cyane ku buryo nta guverinoma yashoboraga kuwirengagiza.
mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi umubare w'abanyamuryango ba FIFA watangiye kwiyongera cyane. Mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani FIFA yari imaze kugera hafi ku banyamuryango 170 bigabanyijemo amashyirahamwe 6 cyangwa se confederation, buri yose ifite amarushanwa yayo yo gushaka itike. Ishyirahamwe kandi ryakomeje kugira amafaranga menshi cyane. Urebye uko inyungu za FIFA zakomeje kwiyongera hafi ya buri gikombe cy'isi, mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani byaraturitse nibwo amafaranga ava muri sponsorship, ibikoresho byandikwaho izina ry'amarushanwa ndetse n'uburenganzira bwo gutangaza imikino kuri televiziyo byatangiye kuba menshi cyane. Aya mafaranga yose yaragenzurwa hanini n'abayobozi 24 aribo bayobozi b'amashyirahamwe yo mu turere hamwe n'abandi bayobozi bakuru barimo na perezida wa FIFA. Iri tsinda ryitwaga komite nyobozi cyangwa se EGISCO, Executive Committee, bari bafite ububasha bwo kugena uko amafaranga ya FIFA akoreshwa mu bihugu binyamuryango, nko kubaka ibibuga by'umupira, gutegura amarushanwa no gushyigikira gahunda z'abana n'urubyiruko. Ariko akenshi ibi byakorwaga nta genzura rikomeye, bikaba byaratumaga amafaranga menshi anyerezwa cyangwa agakoreshwa nabi. Amafaranga yagombaga gufasha iterambere ry'umupira w'amaguru yagarukaga mu ntoki z'abantu ku giti cyabo mu buryo bwa ruswa bwabaye nk'umuco mu bice bimwe na bimwe by'isi. Abayobozi ba FIFA batangiye gukoresha ruswa n'uburyo butandukanye bwo kunyereza imari kugira ngo bakomeze ububasha bwabo no kuyobora icyo kigo. Ruswa yariho yaragendaga inyungu ku mpande zombi, cyane cyane ku bayobozi babiri ba FIFA. Hari bamwe bari bazwiho ruswa igaragara, kwakira ruswa no kuyikoresha mu buryo bwose, kandi ibyo byari bizwi neza kandi byanditse. Sepp Blatter we yari atandukanye nabo mu buryo runaka, yari umuntu wari warabaswe n'ububasha. Hari itsinda ry'abantu bo muri FIFA bari bazwiho ruswa igaragara, ariko Blatter yarabwirengagizaga kuko yabakeneraga kugira ngo bamufashe gukomeza kuguma ku butegetsi. Muri icyo gihe cy'umuco wa ruswa muri FIFA, mu mwaka wa 1964 hafashwe icyemezo gikomeye gutwara uburenganzira bwo gutora igikombe cy'isi bivanywe muri kongere bihabwa EGISCO cyangwa se Executive Committee. Ibi byasobanuye ko igihugu cyashakaga kwakira igikombe cy'isi cyagombaga gutsindira amajwi y'abantu 13 gusa bo muri EGISCO. Ibi byatumye itsinda rito ry'abantu riba rifite ububasha bukomeye cyane, nta genzura rikomeye ribaho. Ibi byatumye ruswa ishamikira cyane muri iyo gahunda kuko icyemezo cyari mu maboko y'abantu bake cyane. Nubwo ruswa muri FIFA itari ibanga, ishyirahamwe ryari ryarimutse rikajya mu Busuwisi kera, bituma bigora cyane gukurikirana neza imari yaryo no kugaragaza ruswa. Nibura mu gihe cy'imyaka myinshi yagiye ikurikiraho, mu mwaka wa 2006 ishyirwaho ry'igihugu cyakiriye igikombe cy'isi ryari irushanwa rikomeye cyane mu mateka ya FIFA. Icyo gihe FIFA yari imaze gutangira kwakira kandidatire z'ibihugu bitari byo mu Burayi na Amerika y'Epfo gusa. Yari yarahaye Amerika kwakira igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1994 ndetse na Korea y'Epfo hamwe n'Ubuyapani mu mwaka wa 2002. Ku gikombe cy'isi cya 2006 ibihugu 5 byashakaga kucyakira, kandi hari impamvu zumvikana. Kuba wakiriye igikombe cy'isi bizana icyubahiro gikomeye cyane ku gihugu ndetse no ku bayobozi bacyo, ndetse bikaba intambwe mu kubaka igihugu. Kubera ko ibihugu byinshi byifuzaga icyo cyubahiro, FIFA yatangiye kubyifashisha mu kubishyira mu guhangana hagati yabyo. Ibihugu byasabaga kwakira iryo rushanwa byakoresheje miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 2 bikora ibikorwa byo kwamamaza, bishaka kugaragara neza imbere ya FIFA, kandi bigerageza kurushaho ibindi bihugu mu gutanga amasezerano nko kubaka ibibuga bishya, amahoteli, imihanda ndetse n'amasezerano y'itangazamakuru ryinjiza amafaranga menshi. Ibi nibyo byaje kuba isura igaragara y'uburyo bwo gusaba kwakira igikombe cy'isi. Ibyo byari intangiriro y'igihe aho igikombe cy'isi cyatangiye kuba politiki ikomeye cyane kuruta kuba siporo gusa. Igihe itora ry'umwaka wa 2006 ryatangiraga, EGISCO yahisemo igihugu cyakiriye igikombe cy'isi, ariko kubera ko hari umwe mu batoye wifashe akanga gutora ku munota wa nyuma yaho abanyamakuru baje kuvumbura ko Ubudage bwari bwaratanze ruswa ko nibura abanyamuryango 4 ba EGISCO kugira ngo babutore, harimo n'uwaje kwifata ntatore. Ibi nibyo byabaye ubwa mbere bivugwa ku mugaragaro bigaragaza ko FIFA hari urundi rwego rw'ibanga mu gutanga igikombe cy'isi, aho habagaho amasezerano yo mwibanga hagati y'ibihugu n'abanyamuryango ba EGISCO. Kubera ko nta mategeko asobanutse agenga uko igikombe cy'isi gihabwa igihugu, abagize EGISCO bakuze bakoraga ibintu mu buryo bwabo, bakitabwaho cyane, bagasurwa, bakakirizwa neza, ndetse rimwe na rimwe bakagenerwa amafaranga cyangwa inyungu zindi mu buryo bwihariye. Ibi byongeye kugaragara no mu itora ryo mu mwaka wa 2010 aho Afurika y'Epfo yatsinze amatora yo kwakira igikombe cy'isi. Nyuma yaho hakomeje kuvugwa ibirego by'uko nayo yaba yaratanze ruswa ku banyamuryango ba EGISCO kugira ngo ibone amajwi yo kwakira igikombe cy'isi. Ubu buryo bw'ibanga bwo kugura amajwi bwatangiye kuba ingenzi mu gutsinda kandidatire, kandi mu yandi yakurikiyeho
bwaje kugira uruhare rukomeye mu kwangiza isura y'igikombe cy'isi. Mu myiteguro yo gutangaza ibihugu bizakira igikombe cy'isi mu mwaka wa 2018 n'ibihumbi 2022, FIFA yari yarafashe icyemezo ko icya 2018 kizajya mu Burayi, maze ibihugu bine bitanga kandidatire, harimo Ubwongereza bwari bufite ibikorwa remezo bikomeye, bukaba bwarafatwaga nk'ufite amahirwe menshi kurusha ibindi bihugu. Ku ruhande rwa 2022, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yari ifite amahirwe menshi mu bihugu bitanu byasabye kucyakira kubera imiterere yayo n'ibikorwa remezo. Ariko ibi ntibyari bihagije byonyine kugira ngo utsinde itora rya FIFA. Ibihugu byatsindaga byari byo byashoboraga gushyira amafaranga menshi mu nzego zose za FIFA. Abantu benshi ntibajya bitondera uruhare rw'Uburusiya muri iki gikorwa, ariko hari abantu babonaga ko Uburusiya bufite inkunga Vladimir Putin bwari bufite imbaraga zihagije zo guhatana muri iyo nzira. Bonita Merciade wari umwe mu babonye inzira y'itora imbere mu gihe yakoraga kuri kandidatire ya Australia, yavuze ko ibihugu byari bifite ubushobozi, ubumenyi bwa tekinike n'ibikorwa remezo bihagije. Uburusiya bwasezeranyije gushora miliyari 10 z'amadolari y'Amerika mu kubaka ibibuga 16, ariko nanone ikindi cyari gikomeye nuko bashyizemo abantu bakomeye bafite amafaranga n'imiyoboro y'ubushobozi. Umuyobozi w'iyo kandidatire yari Igor Shvarelov, ari na minisitiri wa siporo w'Uburusiya ndetse n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burusiya, nawe yari abigizemo uruhare rukomeye. Baninjijemo n'abacuruzi bakomeye b'abaherwe ngo bafashe mu rwego rw'amafaranga. Ibi byose byagaragazaga ubutumwa bumwe: dufite amafaranga menshi cyane, dufite ubushobozi bwo gukora icyo dushaka. Mu by'ukuri byaje kugenda bityo. Umwe mu banyamuryango ba Exco, Rafael Salguero, yaje kwemera ko yemeye kwakira miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika kugira ngo atore Uburusiya mu kwakira igikombe cy'isi. Nanone Jack Werner bivugwa ko nawe yakiriye miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku ijwi rye. Uburusiya bwakoresheje imbaraga zose zishoboka, guverinoma, ibigo bikomeye n'imiyoboro y'ubucuruzi n'ubushobozi bwa politiki kugira ngo butsinde urwego rwose rw'itora, nk'uko FIFA yari yarubatse mu buryo bubishishikariza. Ariko ntibari bonyine. Ku ruhande rwa Qatar, benshi batangaga ibitekerezo bavuga ko nayo yari ifite amahirwe, nubwo mu miterere yayo byasaga n'ibidashoboka. Icyo gihe Qatar yari igihugu gito, nta mateka akomeye mu mupira w'amaguru, kuko ikipe yayo itigeze ibasha no kujya mu gikombe cy'isi. Ikindi kandi, ubushyuhe bwaho bwashoboraga kugera kuri degere Celsius 50 mu mpeshyi. Ibyo bikaba bitari bibereye umukino w'umupira. Mu mwaka wa 2010, Qatar yari ifite umujyi umwe munini gusa, ndetse n'ikibuga kimwe cyari gishobora kwakira imikino y'igikombe cy'isi. Ariko icyo Qatar yari ifite ni ubutunzi bukomeye cyane buturuka ku bucukuzi bwa gaze karemano, kandi ubwo butunzi bwose bwagenzurwaga n'umutwe w'igihugu Hamad bin Khalifa Al Thani. Qatar yari yiteguye kubukoresha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo itsinde kandidatire y'umwaka wa 2022. Yasezeranyije gushora hafi miliyari 200 z'amadolari mu mishinga y'ibikorwa remezo, harimo no kubaka ibibuga 12 bishya bifite uburyo bwo gukonjesha, air conditioning. Ibi byari amafaranga ibindi bihugu bitashoboraga guhangana nabyo. Hari kandi ibirego bivuga ko sosiyete ifitwe na Qatar yishyuye Jack Werner hafi miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo itore Qatar, ndetse hakaba n'ibindi birego by'uko abandi banyamuryango 3 ba Exco nabo baba barahawe amafaranga. Uburusiya na Qatar byari bifite izindi mbaraga zidasanzwe. Byombi byari ibihugu bifite ubutegetsi bukomeye, bivuze ko byari bifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa byinshi mu ibanga no gukoresha imbaraga za leta mu buryo bwihuse kugira ngo bigere ku ntego yabyo. Australia yari ifite kandidatire mu mwaka wa 2018 na 2022, ndetse na Qatar mu mwaka wa 2022. Mu mwaka wa 2016, FIFA yagerageje gusubiza ububasha bwo gutora ibihugu bizakira igikombe cy'isi kuri kongere, aho abanyamuryango bose bongera kugira ijambo. Ariko nubwo habaye impinduka, igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2018 cyakiriwe n'Uburusiya cyakomeje uko byari biteganyijwe, kikaba cyarinjirije FIFA amafaranga menshi cyane, ndetse na Qatar yo mu mwaka wa 2022 kikaba cyari giteganyijwe gukurikiza uwo murongo. Abanenga bavuga ko ibi byemezo byabaye intandaro yo gukomeza imbaraga z'izo leta, kandi ko bidahuye n'amahame arambye agenga imiyoborere myiza muri siporo. Mu by'ukuri benshi bavuga ko FIFA itigeze ifata icyemezo gishingiye ku nyungu z'igihe kirekire, kandi ko ingaruka zayo zikigaragara n'uyu munsi wa none. Nge ndabashimiye, ndimugira banga ati aha ni ku Nkomoko Official, aho wasanga inkuru zitandukanye kandi zicukumbuye n'ibyegeranyo utakumva ahandi. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.